ngakum ka kurim pimday bandon dak tigali ngin tracy tomlang mabaten Ukurtong MDC ke National People Party na Malki Lai Mungkra uba Fantin Jela Kadong ulapan pau bu ngos scam baki pajba kin aibiang ke jingshania hakane ganti hakane ke jingwan tap kerteng uba Fantin banyakun ya ke MDC election syakis EDC na Malki Lai Mungkra ka kurim ka kong amprin lingdo ke badai ke MLA bat ke menteri sorkar kelawan senran lang man aimin sim man kershan banetrelang man penjob yang yu banwan biang kum MDC Habakren hadin bala tep kerteng uba Fantin ulong bakumba ula trei shibun ki kam ya constituency bada kejat benriu ulong bahai kini kin rius nem ula le shibun ki kam bat kebo kwae kalong kabaka ketin kasi kan rung ka kernit bapra kerti sensyar keri halor kejing sya keno ulong bagi jing keno kadan bet haka politics Henry kasyong hobru nomor ka parti kamla le AA ulong Aduh kan lo bilang confident mau pinjam dari negara industri election Bisibon ngalong confident tambang ngamlong overconfident nga suba kakamlam ngalale adi mikila penjob yang amen ajak kat kendai nga sunga tam syong yang anak tray sibun kikam nam ta konstitusi ta ni ngajai penting kadang sulong syania aladi bang syania ru hakino kesan di dunia tiba la penjob men hakani bab entah ru kini penjob yang asai sip sans nanti ada mau sehingga kalau kita gimat bersama waktu nggak semua mungkin kita gimat juga tidak mungkin sans kijing pendep habai pen bakaan di labun di saya don hantai saya kibil skiba laklaan ke labun dari kalan habai di kita habai di ka drainage bede ba kino kibun ba kibel di bangilaya trailang ba state government trailang ba lat jalan jungi de habai di ba ban sawan pat di sisa ong ada job swa sabatai dan dari ong ba kai ke mga terang mga kalong ba nakwa ba ka kintin kasi jungi bahkan long kampung no aka primary education kata dari kawai syakamat bat ngin saya budin biang dalak job mat kibun ba kita district council pani hari kembali pitip kibun ni kandidat ibele tambah bat no sisa ngaya kun ngam tip nambar ngam fokus be ya kai kan tiya ke jong kadang ngam jukam keli manu ngaya kun bat no ngaya kun ngaso ngadon ke jiksani aladi ngadon ke jiksani aki pajba la jong bana konsumsi la jong kadang ngam jukam pindah keli kita ke keli ka ngabangan jubab sandong ngaya kun kadang ke jiksa kena apa job ya kan MPP nak tiba di political party ka politik si gajing kena kandan baik especially da tidon ni haka ruling kata di ka bentah hi ba nadu mencuak ka tulong ta hanga shimet ngamlap ba ka parti kadon jing snio ne kanu ka ba ngai ba kale snio takadaw ngastar yang scam banyale bina ka parti MPP but ngalong tau brio ka bang mepek than iki negative things ngapet be ka positive ba sarkar kale ka parti kale but ngayo sisa kata ka support na ka parti kat ka bang adon kam namata ka imlang salang ka badon kam namata ka Roy Kapar CM deputy CM tunjukan taj te yang ngayang kata kanong dem ba nganum i ka parti nambang ngampat lap kita ki daw ki bang pelong yang abang i bat nganyeng scam kata kanong dem ba kum bakile bahaya ngamata ngandon dekat parti hadu dakut kajing dan lang yung kong antrin mo bulan business kopi atau kan erap ba ya kan ka MDC kopi kata kadi ka baro ki ya angnut hi banyo trailang bat MLA tangali ba adon bok sisbud bang layo senan lagi iban kersan iban guide yang tengam dan problem jatu ndeng ada kadi ka plus point na ka cepat